आज 600 টাকা বাই কিনে যাবে এটা নিজে আরও যখন ওনা ফ্রি ক্যাটারিংলে তাহলে না এটা নিজে আরও উইয়ার কিয়া যে ভাবে নয়া ঘড়ি তো কিনে রেনাᱜ দরকার কানা আদᱚ ᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱩᱞᱴᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱞᱴᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱡᱮ ᱥᱮᱫ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱤᱭᱳᱜ ᱟᱵᱚᱱ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱡᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱡᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱵᱟᱹᱨᱰᱩ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱜᱤᱧ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ 150 ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱮᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟᱹᱧ ᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱟᱲᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱨᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨᱤᱧ ᱨᱟᱲᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱱᱟ শেষ কালে ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱮᱣᱟᱞ ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱧ ᱨᱟᱲᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱨᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱫᱚ ᱩᱞᱴᱟᱹᱛᱤᱧ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱩᱞᱴᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱚᱵᱤ আর তিলকে মাঝিয়ার ছবি বিরসা মুন্ডার ছবি সিধু কানু ছবি নুকু को जब नाम जारा करते और ओना प्रिंट करते और चिट्ठी থেকে উল্টা সেট করতে আইছি চলে আসে আর ওনাকে ফিটিং কা তেল যেমন উঠাও কিয়া নগে আরে রাস্তা নোরেন को পড়াতে परिशुद्ध मेम्बर को आनते उड़ा हुई ना सामान को भी सामान जारा करते नगे